ye dia boy ye bra ba broni no mfa bibini die no dia bone bra odo no a ne die ogidie ene ne kan philosophy no dia ye de opese oye na no me catch you say ye man panyi e call Japan you say or call Singapore question in say what is the Ghanaian philosophy Ghana ya dwempo ye den ya dwempo e ye den ne ma Ghana ye Ghana nti woko bibi e friend branding mu a woko bibi e friend branding mu a ye wo bibi e friend identity brand identity brand identity no ye de wo na wo se se eye wo enye de obi hu de wo hu brand identity wo identity ni ye de wo ewo mu de wo susu se obi anim a wo nko ana anim efa wo ho nti mi busa se Ghana de na ye nim a obi anim na no abrantie bi e Facebook ose koko na ye ono ane dia enti obetwa agu dia ye galamsey koko no ye ono ane dia na ono ane ye na sase enti obetwa agu no dia ye galamsey enye ono a ebise makacho se wunye serious a obi be ye serious amount se wunye serious a market se unye serious a obi be ye serious amount se wu mu ho a obi be forso e de ne hu buo no aba be kata wo so se wu mu ho nti obi abaye odi ope the guy is bold to say koko no eye ono ane dia nti obesen no ohun koko so mfaso ohun so mfaso every say there's no identity say Ghana ni na first na ka say ye wo koko e wo oman yi mu ni aboso ni ajeso ose ye wo koko ye wo manganese ye wo bauxite ye wo timber ye wo asase ye wo enchene ye wo sanyoma no ni aboso no esa ni say ye nim ye ya hyenso de maye da soronku ni ntino obi mom e na ekire ye me say brand identity and you go school into identity no Ghana ni ade na ma wo da soronko ye ni bi bia because we are not even proud to project ourselves as Ghanaians into your orientation ni nyina ye te say ye ntimi ntena ha mobra e je se ye kɔ baby foforo ene kɔbɔ bra sani age atum and into the debia near kikam no debia the entire near kikam ni nyina no simple because yen shed any identity and then no pay me no would dim come say dear ne magan ni Ghana ni dear ne a das ronko dear ne ma wo okikabom utimika se me proud de some ye Ghana ni yetena se ama brofu imom twa yeniana for several years ye hu nyansa hu nimdie bia koko ni so na betimi aboa yen no enso mpanyifo anom ye koko hu adwumai atena se di hu sika ye nya koko no so mfaso ana ene aduru se nipa ni hu se koko no si ni mfaso enti ye ntwantwene eno no enhyada nye asem obia yinani every say oye galamsey na obenya sika more than koko no enti ebegye atum say meye koko no mabre na mensa problem abamu de me twade aye galamsey ya gye atum o tie galamsey fight ne ya gye atum say amfa anya adwuma. If he said, "Dear now, kwa no so bad, dear no ye who dede in opposition no, and this if one no mu ye who dede opposition no, or no so by no, atia faso. If it's so beer when interest, and this if one no mu ye politics, a way tree,
Aye nyina ye kamu say hey galamsey mu yenyai na de ekoso ne nye NDC fo eye hu dede ye Rajon Mahama ye hu dede empanyifo ye hu dede enoma ba afekire omuse nyoma na ye basa nti obi say me na ye masase me twa koko nagu nam de aye galamsey your identity way anka yesika no ubonse na koko daso koko okwa baabi a ye de koko ne ye de atoso na kire se eno ne ma Ghana ye Ghana South Korea for timi wo Ghana chocolate na to de bia na mibusa se adai so can't we even reason as a nation bibia ye just ade ye I dangerous no yen shede hu say dangerous ade bia ye dangerous e betimi akuye ye hu say entimi bu say ne where is our identity say e Ghana for ye tu kwan president why president Ajekum Kofo we tu kwan president Atamils we tu kwan president John Mahama we tu kwan president Akufo-Addo we tu kwan president John Mahama we tu kwan ye tu kwan sa de be kwa bane ye be die ntiada ase bosia bo sika na ye chirima ya bre ene inso na sei timba ne ye nya so mfaso se koko ne nso a ye twatwene efri say oso onya hwi mfiri mu enti o de be galamsey Nhyira FM enso ka asem ni wiye no obi amfa ho obi anka ho asem enye asem ya me ka kro bi fa obi mfa ho mpanyifo no de no mfa na bi this NDC ni MPPA ebi se farmer na oye koko nwu adwuma no sa farmer no obeya na awu na okokwa bibia nsi na busianfo ebe na me yekuani me papa do koko me papa wo koko afuo eno ano no ne papa be wie koko afuo no wantimi amfa anya hwe na okọ na no sofu bi betwa me wa ha ase na me koko na me ye no ekire ho na galamsey fu age mintimi nya hwe me koko na me tu no galamsey fu no omutu mintimi nka because okaka ye bebo then because NDC for no so ba no mabeto the MPP for ne ye no so because MPP for no so NDC for ne ba ye no eno mabeto the MPP for no mo ye inso na asen na ye dikadika no na NDC for ne twen aso mo so beba no mato aso ndi se NDC for ne so no mo de mo ho agim ena police for de mo ho agim ena soldiers de mo ho agim ena ban mu mpanyifo de mo ho agim ena obi ade ne ho agim sabi man ka kire say gold ni ya na wosi etu enti wutu ni ya na ayede gold no ya na wosi etu enti se okonya concession na wo ye ni ya na ayede there be we de yem to because enso ni mu na gold no nti na no pa mi busa say your identity as Ghanaians den bibi a maybe lines na me no wadi nkomo ye ka say Ghana den na etimi ma ye hu say Ghana emfaso ben pa na yenya say we Ghana ni apart from NDC ni mu MPP amoye apart from NDC ni mu MPP amoye edi emfaso pa ben ni nya wo Ghana ni say Ghana ni asori anopa na otimi ye proud say everything na owo no otimi di ye bibi. Go and check how many countries are benefiting from cocoa. What they want to say Google countries that are benefiting from cocoa. The cocoa industry. Check it. The cocoa industry is over $100 billion every year. $100 billion cocoa industry. Ebetimi amai $100 billion. Afinimu nyina say ehwiri ko. Ena Ghana wunya say. Ye can see amonti ase Nhyira FM by ye ka posterity a ewo constitution ni mu a eya na refi na no making can be for the posterity ye ka posterity a dachi binti o de ntia ye sori anopa ne ye kasaka dachi binti a
because me real ko say me mma be sorry anopa no ma ka tell me say da water is brown ebedru ba bi na me mma no ensuo ne boa ye den e de na ensuo boa ye den di nti na ensuo boa aye den di nti na wo say ensuo should have been the cheapest thing. Insuo and insuo boy den wo ye wa gye so koto bottle water insuo ni boarding adentia ye nwini hu biem obi sorry na ye nsuo ma o for the past 1 week ye nsuo ma unsuo ma because time na Jantuah ni multimedia ye ni abra ni e ka ho asem won na efi ye mi bu so at that time na na eguso ka say wan hwe be kra nsuo ye be kra ntimum ye nya de ye no because Awurade Nyankopɔn obi amfi yen afi na wo frame aka chem say na ye nsuo ma nti wonsuo ne ma no e de na Jantuah menye because at the time na ye ka at the time multimedia ka at the time Nhyira so ka say galamsey ni nti ye nsuo ne say ye nya nsuo nom wana na fa obi amfa ho say de na e ka Nhyira fan your identity in the as Ghanaians. At the time, I'm near Brana me gusu na meka. Who cares? Jeff Safato Sumami, Bra Facebook na beshe. Bra Facebook na behe. Wona wo munya mfaso. E wo sa cocoa no eso. Top 10 cocoa exporting countries. Côte d'Ivoire, because Côte d'Ivoire galamsey ni ho. Enti hwe Côte d'Ivoire di omutimi ye. Look at the tons. Omutimi edeko. Na be hwe Ghana de so te. Iko doni na sefo. De akanyina obi anya galamsey. Ye Côte d'Ivoire for heya o. Inti mi busa se wo ye Ghana ni aden ne ma wo da sronko ya ma politics a say bibia nti o dwene ade ye papa ho e be problem Nhyira fan because nipa na wo kakra ma no nti de ansema mi kai enye na sumu de ebi se do no ani ma ne se ya wo na to MPP mu ni NDC mu enye because on hu da ache no na tole bia na ye bra ni nyina say Ghana ha problem pan nie Ghana problem pan ni say wo ye wadwe say wo sua de bebra de bia wani nje me mani nhyeda nje o obi oni me bia no de bia munim say asema ye serious mani nhyeda nje because Ghana problem ni say wo sua na wunya hu a eye how honestly I'm telling you Ghana your problem no say wunya sua de na wunya hu na wani te na hu nneoma eye how say wo ansam ko wan sua krank eye ebi say wunya hu na hu say say na amanyofo ye say no man ne ye na oye wadwen say wo baba be kirekire mu kra na wo kra eye how ma because asema wo kan eye dede manipa no Nhyira fan so fra say nipa no na ni gi ne NDC ni MPP ho de eye okay ma no Sabi enra ye post wa ha post na ye ni nyina de enye tumi enye tumi na wutie de nkrofo kana adwo ojo o kanokre ai no kanokre ne yebusa so obetimi aye adwuma se nipa ne dwo a eche so obetimi aye adwuma because Donald Trump onjo enso oye adwuma sa candidates na ye pese ye yi no na obedi Ghana anim no is it about performance obetimi aye adwuma ananse de wuhu ye nintia na ye busa se nipa na ono opese oba no the track record ni ye dean die ye hu ya ananse aban because aban mu nyoma ye different omai a discipline omai challenges nyina ye discipline ye nye discipline
every said the obema na ye discipline no ono amu di ne ho agim police ni a obeye discipline no police ni di ne ho agim enti o man na amu nye discipline oko man bi so a the police must ensure law and order emra ne de ye adwuma enti uye man bi mu na ye police ni ka se gina obegina police ni ka ba police ni no sabi ono emu ne ho enti dodo na emu no because of the Nwajim, Sikawia no police ni na obe ono de Nwajim corruption no police ni de Nwajim why soldier ni anankobe discipline no ono so Nwajim why because ye nkrofo akoye police ni soldiers ni fire service ni why na ye say oye NDC ni nti MP etimi ka se me baaye no metimi de nkrofo akọ police inti nipa kron ne kwa na adwen ye no MPP police na adwen ye no NDC police na adwen ye no Ghana police if you say honorable bi na de ni kowram ba okowram wie ye no okona wo kotea na usuro na no minister top security officer bi edi nkomo o se nana asem na America no ye problem ni nyina no o se me training nkrofo obeba no ni trimu ye ne de police ni na oba ye na oye police recruit no ya gini sika nsa ena oba enti ya gini sika no e wase opie ba ofanya nsa kwan no so gisika. Nhyira this morning I'm asking where is our identity? See ye ka se Ghana ni a one de wo hen usia de wo Ghana ha ya how uko school bebre ya ne how because emansam na wo ka no nipa duro na nhye dante ase hey ya kromfo ankasa Ghana for ya krom ye nipa bonefo ankasa we are so evil devil ya dwene nye te so bia be wieska ujai ga typical Ghana no be wiesika onye papa onye adwuma ni ye na koma nye oye adwuma obewie adwuma no obi aye de ope nothing panyi wi akwada na akwada nso wi panyi that is sani esuban tie ya adwen say ensesa that is our identity ya kromfo ye wi ade yempa adwuma ne yekwa yebehwia aban adwuma obehwia onfa ho de ebesi bia nsi sofo nka no kre imam nka no kre obi asofo ne imamfo ayomu NDC ne MPP nobody there's no identity ankwada first ne yesu a ne yehwe mpanyifo ne yehu se panyi we die yesusa no ne se panyi we die the way asofo we me eya me fe the panyi we ne ene edin se obetimi ahwe panyi bi because sa panyi no o te parliament a okun sa panyi no onya position na adwena ye no NDC ni MPP ene etimi adruma ma university ye what professors ne doctors are they are supposed to reason and think and university across Ghana aye NDC ni MPP baby adru no akrachefo anko metimi akasa akira aban no ena university adane NDC ni MPP enti yeyi obi a no ye professor hwan kodi ba bia ye hwe na ne background so ye NDC ni ana MPP ni enti ene atiesia ama na tiesi se university professors ne doctors no mu kasa first nanka university ni doctor ni kasa anko bia boni nsem no ene university doctors professors o ma ye NDC and MPP for, and there's nothing going on in this country. We are not talking because of Yesru, because a professor is interested, say, obenya government position. Then so be Juma. Nhyira fan. They know what you need. No. Nobody want to train. Nobody. Maybe I'm a catcher saying, I know how to make money. Sabi me so minya sika mepeu but me mada chintia me mpese me mabenyini ne akasa wo papa na oye kromfo me mpese me mabenyini na o makasa o papa onya akwanya na ohia nkrofo anaso na oye corrupt ana na ogigi nkrofo sika na empare me mpese me mabenyini no ne e bona na Jantuah dia sa din no betimi aye bibi bebre ama no because ye de kraba for de enye bibia na eska
Ehame ne de we Ghana si ko. Ya tena sia ma Ghana chemu mienu NDC ne MPP. Ena oman ye ntimi nwene. Ya gia tuma ma Ghana no emu achemienu. Enti se ye timi nwene police emu ache, soldiers ache, nothing is working in this country because emu ache NDC ne MPP. If you na na e ka che MPP for so munya no ma nyai. Enti NDC for no so toa insemhunu ne so. Enti NDC for no so ye okay because na no ye ka chom so munya ma nyai. Enti na MPP for ani abre no mu kam e de no man ni koyo because na no mu din semhunu na ne ye ka chom se munya san semhunu no omo se omo aban na aba and NDC for so omo aban na aba ochina NDC ni ho na MPP nso aba no ma beto ansemhunu no so who suffers yen Ghana for. And I shall remember more social media. The way I need to move the attempt where Jimmy, we a crassini, foolish journalist. Why, and one no didn't attempt only more bra wabo. Because you ever catch and so could did nipan attempt. Your man is a kaki to a beer, so could did nipan attempt. As some papa be about yen you sue. Your man Branton is the same Branton, domu yan say, Jina Facebook or so, ne did you beer or becca BB, net me a boy, mine didn't attempt so one can be a my dear. Tenenan to a casana, it's ya Jomahama, Muni didn't attempt. Tenenan to a casanetia Bawumia, and I say, or Kabibina, it's MPP Nanya, Mundi didn't attempt Kanyoma. Now who cares? Jire me ka asem bi wa ha wada na Jantuah aban beko aban beba na Jantuah medidi bosome so a ye betua meka senya metia se ya menya nwuye aban beko aban beba memfa aban position enye hwee I don't need because bosome so a ye betua meka I am okay baby amete na we we DC we minister sesia no una ho omobo every say ochina bi na wuni ho nano mi hu regional minister Ashanti regional minister mi aminipa onabu simo semensa mi hunu baby mi hunu say hey akra mi hwe na chesam say hey ono kwa na ti ono oto na diani o regional minister onabu simo semensa mi hwe ni din na say ah really hey motoke di bi andi nanim ono na gina nkrofo na baby omu gina kra na obi anim no ono na etonado obi kra nya honorable obi kra nim de oto ade mani ani and I'm say hey samom hwe emere bi na koku aido o very powerful e wo kroma koku aido no very powerful timi kra the phone timi ka say ECG ya doom light wo kuma sinti nipa ni mfiri ho aban sesa ye no sabi yenim de asie enti de bia me catch them crofo say en MPP foi o say so mo ben yen omo beye because o kasa omutie ene o ma timi confess eno aminia oyibo buatin MPP eno no enum ko se first ni anim se o ye NDC na fe ni ehu se because neni pano na adwensisi because ya ka kire ni se na Jantuah on pe MPP asem o ye NDC ni sa na ni ya ka se ni trim and NDC for no o ka asem na ade ne ye NDC for no I say waba ni de dadam so no ye nim no o ye osono dada ono ye MPP ni dada and ya no force to say o ye MP che say and am say Ghana no ho say ya ne akono o minus say yo he abusanfo mu tie ye enche na me bie lines no muntie Ghana say yo baby e kona emu ache na ye ka muntie ye no asofo man sorry na man jai mu amanyo sem na antofie na man timi ansori na nanu man sorry na no man jam NDC ni MPP ye koni say ya oman no I'm telling you ebedru baby mrantie na o maba no o makukunye o mabuye ye o o mabuye ebedru baby o mabuye mpanyifo mu tie ye ya antwe ya ebedru baby enkwada no maba no mumfa NDC ni MPP hu o mimi kire bia de I know how they think they don't care about your NDC ni MPP ebedru baby no mu sorry no mu say ah muna ma say yensuei ah muna mama komade yen ah muna ya no munti a present red ne enyoma bebre ekoso muntia o mabuye yen o ebedru baby o hene otu apaka ma na yiwasi o ebedru baby police ni a won support ebedru mranta ne be sorry o ebiso meka se abre wan na etie mi asema me ken na no pay
Nti yenko ni say ya. Where's our identity? Broni hwe Ghana o se yenye serious. Obi a woni broni tena bia no hu Ghana o se Ghana wonye serious. Chana mrofunu, that's our image. In branding, your brand identity ni ye de wo na wo se se wo ye. And your brand image ni ye de obi hu no abontene. Enti wo ye ne saa na de obi hu no abontene se wo nye serious. Mu wo gold, mu wo timber, mu wo nyoma ni nyina, mu nye serious. What happens is very simple. What happens is very simple. Don't make answer when you're serious. And the brand image we can say continuous projecting a certain image, you know. Baby, it becomes your personality. I know you are who saw the nipehu. After 68 years, in Kofon, you say Ghana, you're serious. After 68 years, in Kofon, we say, yeah, unya che amine NDC ni MPP, ubetimi a winnie. After 68 years, who say, hey, Sani ebeye, yempesi ebejiatum. After 68 years, on minor jiatum say, yenye serious, na say ani enyano. Enti I am very shocked, say, first in penyophobia, now me kasa, ne politics in so min kasa. I am shocked. I am phobia na first omo kasa no be etiomo, and then because of politics omo timin kasa, I am shocked. Say ye wo imam bi ni asophobia, ni nim said no mo kasa ma Ghana, but amanyo sesa ye no ye hu se so mo nyina omo interest. I am shocked. Jantuah so say, yanya ni sa ye wi dachi bi. So man kind na Jantuah ensu a, mo be kind na sere. Me wi. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 FM.